Diospa Evangelium willaikiñachu runa masiykiman o tal vez qonqasayki kayta ruayta munasqa kuyamasi. Pichus mana qonqay atin kayta ruayta apóstol Pablo mana qonqachu. Chayrayku payqa saqirqa qillqasqata kay hinata. Maytaq tarikusan kay libro de Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16 pi nina hinata. Evangelio tachus willani chayqa mana imamanta hatun chakunaypaqchu. Chaypaq kasqani, chaypaq kachasqa kani. Ay noqamanta, manachus evangeliuta willasaq chayqa. Apóstol Pablo kaypi invitawasanchik sapa ukninchikta evangeliuta willanata. Sutinta, mikhuyta, tukuy imata payqa qonqay aterqa chay tiempopi, pero payqa ñawpaqman aparqa Diospaq evangeliunta. Aska runa masinku kutipunankupaq Diosninchikman chantapis bautizakunankupaq. Ahina llank'ayta ruwarqa kay pastor Víctor Suti payqa. Payqa aparqa evangeliuta kay Chile llaqtaman. Maychus primeros pioneros karqa paykunaqa campusman caballuspi riq karqanku. Hinataq pay cuentawanchik imaynataqa purisarqa caballupi pampaspi sach'as ukhupi. Paytaq ñaqaña karqa chaypi payqa purisarqa. Hinataq runas tapurqanku payta tarispa imata kaypi ruwasayki, imaynatapas amurqayki hanqa lark'ata hatunta mayuta. Paytaq nirqa mana hatun puente karqa maderamanta chayta noqa pasani caballuywan nispa. Pero mana kanchu puente mana kanchu nima pasamunaykipaq, mana cierto puni. Ahinata milagrusta ruwarqa Diosninchik tata kawsayninpi. Kikinta apóstol Pablota aska bendición esta haywarqa kawsayninpi. Siqan yachayki Diospaq evangeliunta chayqa willay qhapari runa masinchikman. Chantapis aska bendición esta tariy atisun munasqa kuyamasi. Nita humanchikta oqharinachu tukuy humildadwan runa masinchikqa suyasan noqanchik parlanata. Chay yachay kachun kurandiyapaq munasqa kuyamasi kayakama.